Najteži kviz ikad. Teži od života. Uz Max Flu potpuno rješenje. Tamara, drago mi je. Mirjam, jesi spremna? Jesam. Koliko imaš godina? 19. Šta studiraš? Fer. A reci mi, ako slučajno, ali vjerujem da se to neće dogoditi. Neće. Ako slučajno izgubiš, onda šta ćeš ocati ili mogu? Krećemo sad. Prvo pitanje. Tko je nevjenčani suprug Angeline Jolie? Brad Pitt. Točno. Drugo pitanje. Koja je zemlja izlazećeg sunca? Japan. Točno. Treće pitanje. Koje se godine u Zagrebu održala Univerzijada? 1968. Demit. A znala sam to. 1987. Ne znam. Sad ću im suza na oči. Da. Najteži kviz ikad. Teži od života. Uz Max Flu potpuno rješenje.